Shalom, selamat pagi Bapenang nalongani bagas Tuhan Yesus Kristus. Pai mai jalo hita rikapan sikano pari batta bani panurang sebut merion pasada hita hurta matonggo mahita. Puji-pujian terima kasih matongtong isombah kon uhur nami kubamu Tuhan. Halani iramot kon hamdo parsoran nami sikano pari. Mahiti koni na ipatubuk kam tong kolong niuhur apa hidup niuhur dopak hasoman nami. Alanya Tuhan bani panurang sokotonte. Bena sihol ipukah kanami horja nami sigano pari. Parlo bema hatamuin na menerangi urapa pikiran nami. Ase ibagas ganupan lahuan nami. Lambin merbagel tongtong kolong nami hubamu. Sonai dohoma age dopak hasoman nami colma. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siyamrayan bani panorang sogot narion. Naboy sisihan nami marhitihon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton Senen. Tanggal 27 Februari tahun 2020. Aima tersurat bani buku Tolu Musa. Bindu 10 sia ayat 10 pitu nama katahon senon. Seng buli homar dom-dom bani hasomanmu ibagas uhurmu. Maningon pasingatonmu do hasomanmu. Ase ulang merdosa ho halani iya. Maksud pakon tujuan ni hata ni nebataon. Napasingat kon bangsa Israel sonay agihita. Ibagas parguluhanta sigano pari. Ase lambin ipataridah kita tongon habasaronta tongah-tongah ni parsoranta dopak hasomanta colma. Totu sedo hal na luar biasa sa sitong ni anggo adong ibagas parsoranta jupah kita hasoman na mambahen hasalahan dopak kita. Totu sonahalo sikap na taluk bata, sikap halak Kristen dopak halak na mambahen salah dopak kita. Bapenang adong do ibagas istilah ni halak si malungun na makatahon, ulang ipatidak rigat ni hiyo, tarlobih rigat ni hiyo ni hasoman. Arti ni ay anggo adong hasalahan diri atapi hasolahan kakurangan itong atongani keluarga ulang ipatidak ulang ipatugah bani halak ipader magilah terlebih anggo adong hasalahan niya soman dopak diri pas doay tapi hitaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maksud ni ayma anggo adong hasalahan ni hasoman na mambahen harugian dopak kita atapi ihorjahon dosa dopak ulang ipatugah-tugah ay hubani halak na legan ay pasdo ay tapi hubani na marsalah dopak kita maningon do patugahon maningon do pasingaton ahana ibahin ni ay dopak kita jana pasingat kon ay pe patugah kon ibagas keterus terangan asi iya pe ibotoh sa sitong ni ahana binahin ni ay salah dopak kita jana doma mambahin iya mardosa. Nah totu ijon mahitaganupan maningon ipardiati hita bahasa maningon pataridah kononta do hubungan ni antara haporsayonta pakon pambahenanta kala niya hasipataga ditumangdo tanpa sadar kita ibagas parguluhanta agoy parditi hita magulo niya lang Kristen seolah-olah kabur antara parminggon ni antara parugamaon ni pakon pambahenan ni dopak hasoman jolma hape nebata maningon do hape ni ipataridah kon hita atapi boy subuton ta nebata makarusukon ase maningon do patridah kononta antara hapor sayonta pakon pangabakta pambahenanta terlebih
dopak hasomanta colma maningon do ipataridah kita ai bahasa orok tumangdo hubunganta pakon nebata jana sonai mahomani hubunganta pakon hasoman colma ase anggo ado hasomanta namar dosa maningon do HP ipasingat kita anggo Tuhan Yesus makatahon pasingat ma iya ibagas opat mata pasingat kon ibagas halam lamun tongon rado balos ni atau respon ni na ipasingat kita ai ra negatif jana ra tene lang rahumani ipasingat tapi maksud pakon tujuan ni nebata makataon seng buli ko mardomdom arti ini dia rando pasingat kon sasalahan ni halak dopak kita marimbang ipalemes-lemes kita ipadiar kita HP anggo ibagas uhurta adong domdom jana ipay mahita at tigan maputar nasihol ipadas kita kubani jadi derando HP ni anggo adong na marsala ipasingat kita ibagas halam lamon marimbang ipasip kita HP sa sitong ni namardom-dom do kita totu anggo sonay mamasa ibagas parguluhanta seng ay naherosukon nebata halani nebata ayma nebata napasing totu hapasingon ni nebata ayma na maningon totap ijaga hita marhitingon ni na ipadaw kita uhur dom-dom kun tongah-tongah ta jana napaduakon ang gumardom-dom hita dopak hasomanta na mararti do ay doma ipaturut kita dosa ni hasomanta membahin hita gabi mardosa sa sitong ni maningon ipaluah kita do derita kumbani uhuman ni dosa atapi maningon ipaluah kita do derita kumbani pardosa onta marhitihon ni na ipasingat kita hasalahan ni hasomanta ase iya pe marubah jana iya pe mengguluh ibagas hata ni nebata alani ay ulang ipaturut kita asalahan ni halak nalegan pardosaon ni halak nalegan mambahin hita gabi mardosa atape mambahin hita gabi dihut homani makkorjahon dosa ase anggo mardosa hasomanta pasingat kita ma ulang hita mardomdom ase ulang gabi dihut kuma hita mardosa jana anggo ipasingat kita hasomanta napaluah kon iya do hita ay kumbani dosa ase salinari anggo adong namar salah namar dosa hasomanta pasingat kita mah ulang adong dom-dom ibagas ukurta ase hita pe ulang isakut hukuman ni dosa amen martongko mahita ajari hamhanami tongtong Tuhan ase anggo adong ibagas parsoran nami ibagas sasadaon nami ibagas rumah tangga nami adong namambahen hasalahan atapi na magkorjahon dosa na patubuhkon harugian ibagas parsaron nami ase tetap matondo mo na mapasingin na manorangi or apa pikiran nami na padoh kondomdom kumbagas paruhuran nami ase diut asoman nami maluah janah marulih ibagasan sonay kumahan nami tongtong matalarkon apasingon na kumbamuin marhitikon ni asirsiron nami pasingatkon hasoman nami ibagas halam lamon apa habasaron na kumbamuin ibagas Kristus Yesus nami jalam rapakon tongkon namion amen oras sobat taganupan babay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduhar matongon ibagas parsoran ta sigano pari halam lamon na kumbani nebata ayma na mangguki parguluhanta asiporinya adong penasalah tetap tene ipasingat kita ase rup marbagal kita ibagas idop ni hurni naibata ando harma shalom.